Reka mbasuhuze mwese mbifuza kugira umunsi mwiza mwebwe mwahisemo kurikira Man TV. Nitwa Hassan. Muri uyu mwanya tugiye kurebera hamwe amakuru yiriwe avugwa kuri uyu wa 14 Kamena 2023. Ni amakuru menshi cyane ariko by'umwihariko turaza kwibanda kuri zigingo. Senateri Habineza yavuze aho gahunda yo kujyana leta mu nkiko kubera transit igeze. Ubwongereza bwafatiriye ubwato bwikoreye petroli bw'Uburusiya muri English Channel, ibishobora no kuba byateza umwuka mubi w'intambara. Uganda General Otafire wahoze ari minisitiri w'umutekano yashinje igipolisi yagenzuraga ubwicanyi. Gusa ku rundi ruhande mu gihugu cya Nigeria wahoze ari general yapfiriye mu maboko y'abari bamushimusa. Ese byaje kuba bigenda bite? Ndaza kubabwira ko inyeshyamba za AFC M23 aho ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uyu munsi wo kuwa 14 tariki ya 3 2023 zacakiranye mu mirwano ikaze ibuhimba. Gusa ku rundi ruhande rw'udi uyu mutwe waje gutangaza ko uteganya gukubita ingabo za FARDC nyine ikazikubita ikazenza warikare. Ibyo byose turaza kubinyuramo muri aya makuru. Ku makuru ajyanye n'u Rwanda ndaza kubabwira ko mu Buhinde ba Officer Cadets Erindagijimana na Fils Niyikiza basoje neza amasomo yabo muri Central Africa. Abimukira ba mbere birukanywe muri Amerika. Gusa ku rundi ruhande mu gihugu cya Uganda anababwiye ko Otafire yashinje igipolisi yagenzuraga ubwicanyi. Ese ubwo byaje kuba byarangira bite? Ni amakuru menshi cyane yiri wavugwa kuri wa 14. Rero munyemerere yose nze tuyanyuzemo amaso tuyarambure. Twihuse cyane reka twanzike mbabwira ko perezida w'Ubuhinde Draupadi Murmu kuri uyu wa gatandatu ushize yayoboye umuhango wo gusoza amasomo ya gisirikare mu ishuri rikuru rya gisirikare ry'Ubuhinde riherereye Dehradun. Aya masomo yari icyiciro cya 158 cy'amasomo asanzwe y'icyiciro 141 cy'amasomo ya tekinike yanitabiriwe n'abanyarwanda babiri bayasoje neza. Abasirikare b'u Rwanda basoje amasomo ni Officer Cadet Erindagijimana na Officer Cadet Fils Niyikiza. Bari mu bambitswe imidari yo kuba barasoje amasomo neza mu ishuri rikuru rya gisirikare ry'Ubuhinde, aho bakomeje indangagaciro za RDF bakorana discipline ubunyangamugayo ndetse n'umurava. Mu ijambo rye Perezida Draupadi yavuze ko nk'abasirikare bakuru abasirikare basoje bazaba bashinzwe kuyobora, kwigisha no kwita ku bandi basirikare. Perezida yavuze ko kuba harimo ab'igitsina gore 9 b'abasirikare barangije neza ari igihe cy'ingenzi mu mateka y'iri shuri rikuru rya gisirikare ry'Ubuhinde. Ntabwo ari intambwe ikomeye niko yavuze mu mateka y'ingabo z'Ubuhinde gusa, ahubwo ni urugero rwiza n'urugendo rw'Ubuhinde rugana ku iterambere ry'abagore. Perezida w'Ubuhinde kandi yavuze ko kuba ari abasirikare b'abanyamahanga muri bigaragaza ubushake bw'Ubuhinde mu guteza imbere ubucuti, ubufatanye n'umubano ushingiye ku mahoro n'ibihugu bitandukanye ku isi. Mbere y'akarasisi ko kuri uyu wa 13 Kamena hari ku munsi w'ejo 2023 umwe mu basirikare babiri b'abanyarwanda Officer Cadet Erindagijimana yagarutse ku gihe cye ku ishuri rya gisirikare ry'Ubuhinde, avuga ko amabwiriza akomeye ya gisirikare, discipline no kwihangana byamuteguriye kuzaba ofisiye mu ngabo z'u Rwanda. Ubu nararibonye bwe muri kandi ngo bugaragaza ubufatanye burabye hagati y'Ubuhinde n'u Rwanda ndetse n'ubushake bw'ibihugu byombi mu guteza imbere abayobozi b'ingabo b'ejo hazaza bazatangira umurimo no kuba indashyikirwa. Munyemerere mbere y'uko tuva hano mu Rwanda mbabwire ko Senateri Habineza yavuze ko ni Frank Habineza yavuze aho gahunda yo kujyana leta mu nkiko kubera Transit Center aho igeze. Umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda Honorable Dr Frank Habineza yatangaje ko gahunda ya ririya shyaka yo kujyana leta y'u Rwanda mu nkiko kugira ngo izakureho ibigo binyuzwamo abantu by'igihe gito ikomeje gutegurwa, ndetse ko mu minsi iri imbere hazatangazwa icyemezo cya nyuma kuri iyi dosiye. Yabitangaje kuri iki cyumweru cya tariki 14 Kamena ubwo yari ari mu karere ka Nyanza ahabereye inama y'amahugurwa bigenewe abarwanashyaka bahagarariye abandi mu rwego rw'akarere.
Muri Mata 2025 yari yatangaje ko Green Party iri gutekereza kujyana leta mu nkiko kugira ngo hasuzumwe niba imikorere ya biriya bigo bizwi nka Transit Center ihuye n'amategeko ndetse n'itegeko nshinga. Uyu munyapolitiki yaganira n'abanyamakuru kuri iki cyumweru yavuze ko mu migabo n'imigambi y'ishyaka ayoboye harimo gusaba ko ibyo bigo bivaho cyangwa bikavugururwa ku buryo byubahiriza amategeko. Habineza yavuze ko yavuze impungenge Green Party ifite zishingiye ku buryo abantu bajyanwa muri ibyo bigo hadakurikijwe inzira isanzwe z'ubutabera, ahasanga hari abahamara igihe kirekire kandi ibyaha bakekwaho bitarakurikiranwa n'inzego zibifitiye ububasha. Yavuze ko kandi ko hari abantu bajyanwa muri Transit Center bakekwaho ibyaha byagombye gukurikiranwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, abandi bakajyanwa bazira imyitwarire cyangwa imibereho yabo. Ibi navuga ko bituma habaho kwivanga hagati y'ubutabera n'inshingano zo gusubiza abantu mu buzima busanzwe. Dr Frank Habineza yasobanuye ko Green Party itarwanya igitekerezo cyo gufasha abantu bafite imyitwarire cyangwa ibibazo bibashyira mu kaga, ahubwo ikibazo ngo kiri mu buryo nyine ibyo bikorwa n'ubundi bikorwamo. Habineza yashimangiye ko ibi bigo bikwiye kuba ahantu hagenewe kwigisha no gufasha abantu kuva mu ngeso mbi bakajya mu buzima bwiza, aho kuba ahantu hafatwa nk'ahafungirwa abantu mu buryo bwa rusange. Yatanze urugero rw'abajyanwayo kubera amakosa ashobora gukemurwa binyuze mu bihano byo mu rwego rw'amategeko cyangwa amande. Avuga ko hari n'igihe umuntu ahamara amezi menshi ibikorwa bye byarahagaze nyamara ikibazo cyari gukemuka mu bundi buryo. Senateri Habineza yavuze ko ishyaka rye riri gutegura ikirego rigomba gushyikiriza urukiko rw'ikirenga ndetse n'imyiteguro y'iyo dosiyo irimbanyije. Ngaho munyemerere tuve hano mu Rwanda ahubwo twerekeze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyamuneka ibintu biba byakomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nta kindi kintu kiba kiriyo ni impungenge zikomeye. Ariko mbere y'uko tuva mu Rwanda reka babwiye ko ku gicamunsi cyo kuri wa 14 Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakira intumwa yihariye n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu karere k'ibiyaga bigari Ambasaderi Johan Borgstam. Ibiganiro byabo byibanze bigezweho mu karere birimo no gushakira umuti ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hashingiwe ku mpamvu muzi zabyo no kwimakaza inzira irambye iganisha ku mahoro n'umutekano nyine w'aka karere. Tuve hano mu Rwanda ahubwo twerekere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngiye kubabwira ko inyeshyamba za FCM23 na Wazalendo zacakiranye mu mirwano ikaze ibuhimba. Inyeshyamba za FCM23 na Wazalendo zacakiranye mu mirwano ibuhimba muri Gurupoma ya Wolowa Yungu iherereye muri teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru ku wa gatandatu itariki ya 13 Kamena 2023. Ubuhimba umujyi uherereye ku mupaka uhuza intara ya Warikare na Masisi. Amakuru atangazwa na Actualité CD avuga ko imirwano yabaye nyuma yo kurasa ku birindiro bya Wazalendo ibuhimba kuri uyu wa gatatu nyine agana mu masaha 9 z'amanywa ku isaha yaho, nk'uko aya makuru aturuka mu nzego z'ubuyobozi abivuga. Urusaku rw'ibirwanisho biremereye nyine n'imbunda nibyoroheje rwumvikanye mu birometero byinshi uvuye mu karere k'imirwano. Ubwoba bwakwiriye mu midugudu ihakikije nk'uko abayobozi gakondo nyine baho babitangaza. Kubera imirwano ikaze, abaturage batinya ko imirwano izamuka ikajya mu mudugudu yabo. Mu cyumweru gishize umujyi wa Buhimba abivuga ko wigaruriwe n'inyeshyamba za Wazalendo zimaze kwirukana inyeshyamba za FCM23 nyuma y'imirwano nabwo yari ikaze nyine yabihuje. Ibintu bikomeje kuba bibi kandi bihindagurika muri kariya gace n'ubundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero tutaravaho ngaho muri Kongo n'ubundi reka babwire ko izi nyeshyamba za FCM23 zahize gushushubikanya FDLR zikayigeza iwarikare. Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru washyizweho n'ihuriro FCM23
Colonel Bahati Musanga Erasto yagaragaje ko biteguye kwirukana umutwe w'iterabwoba wa FDLR mu bice rigenzura bakayigeza muri Walikale. Asaba abaturage kwitandukanya n'uyu mutwe washinzwe n'abanyarwanda basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi. Yabigarutseho ubwo yaganiraga n'abaturage Impati muri teritwari ya Masisi muri groupement ya Bashari de Mukoto, abereka ko abana babo bari kwifatanya na FDLR badakwiriye kuba bari kwifatanya nayo. Yagize ati turi kubasaba mwababyeyi mwe muri hano barumuna bacu bari hano muduhamagarire aba basore bari hariya hepfo mu mashyamba bitandukanye na FDLR. Yakomeje agira ati ziriya FDLR bari kugendana n'abanyarwanda ntabwo ari abanyekongo, bazagendana nabo kugeza ryari? Twebwe turi abanyekongo, nta ingabo zacu zizajya. Yakomeje agaragaza ko bagiye guhangana na FDLR bakayirukana, bityo abanyekongo bari kumwe nayo bakwiye kwitandukana nayo. Yagize ati ubu tugiye kubakurikirana tubambutse uyu mugezi, tubambutse Walikale. None aba basore bacu barumuna bacu bakuriye hano bakurikiye Inyati, bakuriye Inyati ikivuye barashobora ubuzima bwo kujya kuba muri Walikale. Turi kubasaba mwababyeyi mwe muri hano barumuna bacu bari hano muduhamagarire aba basore bari hariya hepfo mu mashyamba kwitandukanya na FDLR. Yakomeje agaragaza ko bagiye guhangana na FDLR bakayirukana, abiki abanyakongo bari kumwe nayo bakwiye kwitandukanya nayo. Colonel Bahati yavuze ko abari kumwe na FDLR yabafashe bugwate kandi bariho nk'imfungwa, bityo nk'abaturage bari bakwiye gusaba abana babo kurekera kwirukanka inyuma y'intera hamwe. Yagize ati turi guhamagarira abari abasore ngo batandukane n'intera hamwe zasize zimenya amaraso iwabo mu Rwanda, ntabwo zigomba kugira bene wacu abavandimwe bacu ingwate. Yagaragaje ko abo basore nibemera kuva muri FDLR bazerekeza i Rumangabo bagatozwa agaciro ko kurinda abaturage. Byashimangiwe na Colonel Nzenze Imani wavuze ko biteguye kwakira abanyekongo bari muri FDLR cyangwa muri Nyatura. Yagize ati mureke gutega igikanu ngo baze batebe, baze babanyage ibyo mufite. Abasore baze dufatanye, abari hano abari mu mashyamba mubabwire ko tubiteguye, ntacyo tuzaba tuzakorana nabo, tuzabigisha uburyo abaturage barindwa. Yijeje abaturage ko bazabarindira imitungo yabo, imirima yabo, kandi ko nta musirikare wa M23 wemerewe gutunga anutoki imitungo y'abaturage. Yagize ati uwo azaba ari atari uwacu azaba ari uwa shitani, tuzamujyana kwa shitani. Izi ngabo zijya zibambura, izi ngabo zijya zibambura, niko yabazaga. Yakomeje abaza ati zirabakubita se? Murazishimiye se? Niba muzishimiye ni ukuzifasha kuziha amakuru kugira ngo tubashe kubarinda. FDLR rero ndagira ngo umenyeshe ko ari umutwe washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, barimo interahamwe, ingabo zatsinzwe Sifari bahoze mu butegetsi bwa Habyarimana biganjemo abahungiye mu burasirazuba bwa Zaire yahindutse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva abantu bahunga bahora barota gusubira mu Rwanda binyuze mu ntambara bagakuraho ubutegetsi. Mbese ni FDL tuvuga abagerageje kenshi gutera u Rwanda baturutse mu mashyamba yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gusa n'ibyabahiriye ariko na n'ubu niba arava kwizima. Hari abarwanyi ba FDL babonye ko intego bihaye batazayigeraho nyuma y'ibitero byahitanye bamwe muri aba bayobozi babo, ariko abandi nka perezida wayo Lieutenant General Victor Byiringiro barahiye ko badateze gutaha ku neza. Abayobozi ba FDL babonye ko iyobokamana ari imwe mu maturufu azabafasha kugumana abarwanyi, cyane cyane urubyiruko. Bashyizeho amatsinda y'abahanuzi abizeza ibitangaza, akabasobanura ko urugamba rwabo rushyigikiwe n'Imana kandi ko bazajya ku butegetsi bw'u Rwanda. Ingengabitekerezo ya jenoside n'indi ntwari ikomeye ya FDL. Abayobozi bayo bigisha abakiri bato ko u Rwanda ruyobowe n'abatutsi kandi ko ari abantu babi. Ibyo bigatuma bakura banga igihugu, nubwo benshi badatinda kubona nyine kubona ukuri bagataha.
ntibigarukiraho kuko umurwanyi wa FDLR yumva ko aramutse ahuye n'umuntu utuye mu Rwanda aba agomba kumugirira nabi cyangwa se akamwica nk'uko byagenze mu Kwakira 2019 ubwo Rudi Urunana yateraga i Musanze ikica abaturage 14 bose. Abayobozi ba FDLR n'ababashyigiye bumva ko batageze ku mugambi wabo wo kurimbura abatutsi bose, barota ko baramutse bageze mu Rwanda basubiramo jenoside. Gusa ibyo ngibyo nibyo rwose aba bibeshya cyane. Reka tuve hano mu karere k'ibiyaga bigari ahubwo tujye mu burengerazuba bw'isi. Mbabwire ko ubwato bwa Ubwongereza, nyine igihugu cy'Ubwongereza cyafatiriye ubwato bwikoreye peteroli y'Uburusiya muri English Channel. English Channel ni nkuko wumva nyine ngo umuhora wa Rumuzi, mbese nyine ni umuyoboro n'ubundi unyura mu muhanda wo mu mazi. Muti rero bimeze bite? Minisitiri w'Intebe Keir Starmer aravuga ko ingabo z'Ubwongereza azafasha ubwato butwaye peteroli bw'Uburusiya bwageragezaga kunyura muri English Channel. Ariko se mwabantu mwe, ubwo tugiye kuba twakongera kubona andi matiku azamuka ku ruhande rw'Abarusiya n'Abongereza? Reka twumve inkuru. Kuri iki cyumweru Starmer yagize ati iki gikorwa cyagenze neza, cyakubise ikindi kintu Uburusiya kandi cyibutsa abakomeza guha ingufu intambara ya Putin muri Ukraine ko tutazabemera kwihisha. Minisiteri y'ingabo y'Ubwongereza nayo yemeje ko iki gikorwa cyakozwe mu rukerera rwo ku cyumweru cyafatiwe mu bwato bwa Semtros. Ivuga ko ubwato bwari bwashyizweho ibendera rya Cameroon bwinjijwe n'abakomando bo muri Royal Marine Commandos hamwe n'abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibyaha by'ubugizi bwa nabi ku nkunga ya kajugujugu ya Chinook n'indege ubwato bwa gisirikare bwa Frigate. Mu itangazo rya Minisitiri w'Ingabo Dan Jarvis yagize ati ibikorwa nk'ibi bisaba ubuhanga, ubunyamwuga n'ubutwari. Ndashimira abakozi bacu b'ingabo ndetse n'ababigizemo uruhare bose. Ndabibutsa ko mu minsi yashize nako mu minsi nk'ibiri cyangwa n'ibiri ishize ariko iki gihugu cy'Ubwongereza cyamaze gutandukana nyine na Minisitiri w'Ingabo wacu. Nyine wari Minisitiri w'Ingabo yareguye. Mu itangazo rye Minisitiri w'Ingabo Dani yagize ati ibikorwa nk'ibi bisaba ubuhanga, ubunyamwuga n'ubutwari. Ndashimira abakozi bacu b'ingabo ndetse n'ababigizemo uruhare bose. Yakomeje avuga ko Uburusiya bwishingikiriza amato yabwo yahishwe kugira ngo butere inkunga intambara yabwo muri Ukraine, kandi guhagarika ubu bwato ari igitego ku ntambara itemewe ya Putin. Minisiteri yavuze ko iki gikorwa cyamaze amasaha 6, yongeraho ko ubwo bwato buzimburirwa by'agateganyo ku nkombe y'amajyepfo y'Ubwongereza kandi ko buzakurikiranwa ku bijyanye n'impungenge z'ibidukikije cyangwa umutekano. Ubuyobozi bw'Ubufaransa bwatangaje ko mu kwezi gushize k'amato y'Ubufaransa ku nkunga y'Ubwongereza yahagaritse ubwato bwikoreye peteroli nabwo bwari buriho ibendera rya Cameroon mu rwego rwo kujijisha. Ese buriya icyo nibaza gusa ku rundi ruhande Uburusiya bwo nta kintu buratangaza nyine kuri iki gikorwa Ubwongereza bwabakoreye. Ariko muzi ko ndabona rwose ya bihugu bishaka kuba byadutuza mu ntambara gusa. Reka mviyo ngiyo mu burengerazuba bw'isi, ahubwo ngaruke hano mu burasirazuba bwa Afurika. Babwire ko uwahoze ari Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu muri Uganda Major General Kayinza Otafire yatangaje ibintu bishobora gufatwa nko kwemerwa mu buryo butaziguye ku muyobozi mukuru wa guverinoma. Ubwicanyi ndengakamere bwakorewe mu gipolisi cya Uganda, asaba uwamusimbuye Professor Ephraim Kantu guhangana n'iki kibazo. Mu butumwa yashyize kuri X kuri wa gatatu, Otafire yaburiye Kantu uherutse kugirwa Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu, amusaba kwirinda kwihanganira ubwicanyi butemewe by'umwihariko bwakozwe na bamwe mu bapolisi bo muri CID cyangwa se ikizwi nka Crime Intelligence Directorate.
Otafire yanditse ati Honorable Professor Kantu, nibagiwe kukubwira, nyamuneka ntuzihanganire ubwoko ubwo ari bwo bwose bw'ubwicanyi ndengakamere, cyane cyane na bamwe mu bapolisi bake babagizi ba nabi muri CID. Iri tangazo ryashishikaje abantu benshi kuko bigaragara ko ari ubwa mbere umuntu mukuru muri guverinoma avugiye mu ruhame ku bwicanyi bukorerwa abantu bataciriwe imanza mu rukiko bapfira mu maboko y'abapolisi. Amagambo ya Otafire yanagaragaje umucyo ku bitekerezo yatanze mu muhango w'ihererekanyabubasha muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, aho yasabye bamwe mu bapolisi bakoreraga ibirenze ibyo ashobora kugenzura kandi bakamwima amakuru batitaye ku mwanya we. Otafire yagize ati batekerezaga ko bamisha amakuru ati kandi ariko ntibazi ko ndushinzwe iperereza narinzi ibiba byose. Uyu munyapolitike w'inararibonye yongeye kwerekana ko atishimiye ubuyobozi bwa polisi, avuga ko ibyifuzo bye byinshi byirengagijwe. Yagize ati abapolisi ntibigeze banyumva ku bintu byinshi birimo kuzamurwa mu ntera kw'aba ofisiye bato. Yagize ati nahisemo guceceka, niba umuntu ashaka kwimika umuhe umugozi uhagije kugira ngo udacika. Ibi bitekerezo rero bifatwa nko kunegura bidasanzwe byavuzwe minisitiri umaze imyaka myinshi agenzura urwego rw'umutekano mu gihugu cya Uganda, kandi bishobora kubyutsa ibibazo bishya bijyanye no kubazwa inshingano mu gipolisi nk'uko bitangazwa na Shimple Report dukesha iyi nkuru. Mu myaka yashize imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi n'imiryango itegamiye kuri leta bashinje zimwe mu nzego zishinzwe umutekano muri Uganda kugira uruhare mu bwicanyi, kurigisa no kwica urubozo. Inzego z'umutekano zahoraga zihakana ibyo birego kandi zikomeza zivuga ko abapolisi barenze ku mategeko bakurikiranwa kandi bagahanwa. Rero ibi bintu reka mbabwire, ibi bintu muri Uganda biheruka ku butegetsi bwa Idi Amin, murabizi cyane. Nubwo yavuye muri minisiteri, Otafire usigaye uyobora minisiteri y'amazi n'ibidukikije yatangaje ko afite umugambi wo gukomeza kuvuga ku bibazo byo kubazwa inshingano. Yagize ati njyewe nk'umurwanyi wa Fronasa nkaba n'umunyamuryango, nzakomeza gukurikirana kudahana mu gipolisi no mu bibazo by'imbere. Ariko sicyo nibaza uyu minisitiri we igihe yari ari muri izi nshingano kuki atabikurikiranaga. Yagize ati rero mwebwe abantu mukorera kuzamurwa mu ntera, ariko twebwe dukorera ibyo twemera, niyo mpamvu twashinze ubuzima bwacu mu kaga mu ishyamba. Aya magambo yahise ashyira igitutu kuri Kantu ubuyoboye minisiteri igenzura abapolisi ba Uganda. Abasesenguzi bavuga ko igisubizo cye ku birego bya Otafire gishobora kuba igeragezwa rya mbere ku kwiyemeza kwe gukemura ibibazo bijyanye no kudahana gukomeza uburenganzira mu nzego z'umutekano mu gihugu bivuye kuri minisitiri uvuga ko yari azi imyitwarire idahwitse muri uru rwego rw'umutekano. Ibyo yatangaje rero birashoboka ko byakozwe byakomeza gusaba ko habaho gukorera mu mucyo no gukora iperereza ryigenga ku birego by'urugomo rw'abashinzwe umutekano hariya mu gipolisi cya Uganda. Turimo turagana ku musozo w'aya makuru yiriwe avugwa kuri iyi tariki yo kuwa 14, ariko ngiye kubabwira ko imyaka 46 y'ubushyamirane Iran yahinduye geopolitike y'uburasirazuba bwo hagati kuva ku ifatwa ry'abakozi ba ambasade ya Amerika mu 1979 kugeza ku makimbirane ashingiye ku ntwaro za kirimbuzi, ku ntambara z'imitwe yishyigiye mu karere. Iran yabaye umwe mu bakinyi bakomeye bahinduye isura ya politike y'umutekano byo mu burasirazuba bwo hagati. Tukiri kuri ibi tuvuga kuri Iran, ariko reka mbabwire ko n'ubundi Trump yatangaje ko amasezerano y'amahoro ashobora kuza gusinywa uyu munsi. Gusa nta kirasohoka kuri ibyo ngibyo. Rero niba yasinywe ntabwo turabimenya, nabyo ndaje mbibabwire rwose mu kanya.
amakuru turaba twamaze kuyatahura yose uko yakabaye. Rero ubwo aya yari amakuru yavugwa kuri uyu munsi wo ku itariki 14 uyu munsi ni ku cyumweru tariki 14 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2023. Ndimo ndasoza areka mbabwire ko uwahoze ari generali yapfiriye mu maboko y'abari bamushimuse aho ni mu gihugu cya Nigeria. Muri Nigeria uwahoze ari generali mu gisirikare cy'igihugu yapfiriye aho yari yafatiwe bugwate nk'uko byatangajwe n'ibitangazamakuru byo muri icyo gihugu cya Nigeria. Abubakar yashimutanwe n'umugore we muri leta ya Katsina mu byumweru bibiri bishize. Bashimuswe n'abantu bitwaje imbunda bakekwaho kuba mu mutwe ushimuta abantu kubw'ingurane uzwi ku izina rya bandits cyangwa amabandi. Ibyo guverinoma yavuze. Uyu mujenerali wahoze ari umuvugizi w'ingabo z'igihugu yapfuye azize ibibazo bijyanye na diabete n'umuvuduko w'amaraso nk'uko byatangajwe na guverinoma mu itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Umutekano w'imbere mu gihugu cya Nigeria. Iri tangazo rivuga ko nubwo hashyizweho ingufu kugira ngo arekurwe mu mahoro, ibintu byarangiye muri aya makuba. Ibiro ntaramakuru AFP byatangarijwe n'umwe mu bakora mu nzego z'umutekano ufite amakuru ko Abubakar n'umugore we bari bagiye mu bukwe kandi ko bategewe mu nzira ubwo bashimutwaga. Ikinyamakuru Punch cyo muri Nigeria cyo cyatangaje ko mu cyumweru gishize abashimuse basabye irekurwa ry'abarwanyi batatu bafunzwe ndetse no gusubiza amatungo yafashwe mu mukwabo w'abashinzwe umutekano kugira ngo barekure aba bashakanye bashimuswe. Nyine barekure uyu mujenerali wari washimuswe, bo nabo bari basabye ko barekurirwa nyine bagenzi babo batatu bari bashimuswe ndetse n'ibindi n'andi matungo yabo yari yashimuswe akarekura. Nibyo byakorewe n'ubuti mu mukwabo. Ubwo rero reka murabibona hari ibodagenda ngana ku musozo w'amakuru yiri wavugwa. Ubu icyo nakubwira nuko amakuru yose yiri wavugwa uyu munsi uyararanye. Ni iby'agaciro cyane rero buranga ikintu cya mbere ni amakuru. Ugomba rero kumenya amakuru yiri wavugwa. Rero muri Central Africa bimukira ba mbere birukanwe muri Amerika bageze i Bangui nk'uko nagiye mbibabwira. Muri Repubulika ya Central Africa nyuma y'iminsi myinshi yo gutegereza no guhwihiswa, indege ya mbere yari itwaye abimukira birukanwe muri Amerika yageze i Bangui ku mugoroba wo ku wa gatanu itariki ya 12 Kamena. Iki gikorwa cyakozwe mu ibanga kandi amakuru yacyo ntaramenyekana neza. Mu rugendo rw'amasaha 24 rwatangiye muri Alexandria muri Rosina, indege ihagarara bwa mbere i Accra mbere yo kugera i Bangui agana mu masaha y'isa 4 z'ijoro. Kwagera byakozwe mu ibanga rikomeye kandi abashinzwe umutekano bari boherejwe ari benshi. Amakuru aturuka mu kibuga cy'indege avuga ko abimukira bavugwa ko baba ari 17 kandi bamaze amasaha agera kuri 4 bari kuri station ya polisi yo ku kibuga cy'indege buzuza ibyangombwa by'ubuyobozi. Inkuru dukesha RFI ivuga ko baherekejwe ku gicuku, ubu bakaba bacumbikiwe mu mahoteli abiri yo mu murwa mukuru Bangui. Abategetsi bo muri Central Africa baratangaza amakuru arambuye kuri iryo yoherezwa ry'abimukira. Mu by'ukuri ni amakuru yerekeye ubwene gihugu bwabo, statut yabo cyangwa uko bazakirwa mu gihugu birashyirwa ahagaragara. Ikibazo cyateje impungenge imiryango itegamiye kuri leta yamagana kudakorera mu mucyo kandi ihangayikishijwe n'ejo hazaza haba bimukira. Reka bashimire cyane mwebwe twajyanye kuri uyu munota. Anyamuneka niba ukunda amakuru agezweho kora subscribe kubera ko ahantu wamaze kugera nta hantu hanyaho ni kuri Man TV Media Attributes Network Television. Icyo tubakora ari ukubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe. Njyewe ndi Hasani, iyi ni Man TV. Reka twongeye duhure mu gitondo tubyuka tureba nandi abaramutsa.